Koştanlar olmuş ha. Koştanlar olmuş. Sigarlar, koştular. Ben de. Olur tamam. Olur tamam. Cana siz gelsin mi? Hadi siz başlayın. Şunça salım kılganınız için sizge çok rahmet. Allah Teala sizge güç kuvvetinizi versin. Sağ salamatçılığınızı versin. Daima Cenab-ı Oştan kaçmayacak ama şu pensiyadan giyin daha bir 30 yıl işte böyle için. Siz bareken siz biz bareken. Avcol olsun canım. Toylar olsun. Bol, gayet kanın. Kana, gel. Kana, bismillah. Ne kılıp koyarsak başınızdan ak çıkıyorsun. Dayım nasip kılıp kalsın. Benim bana vursa derim ben söyleyeyim. Ben bu yerde adamlar 30 yıl küttü, ben 57 yıl küttüm. Siz bizim şarjımıza düşken bomba buldunuz. Adamları oygottunuz. İşte turgandardı işte tutasız buna dep sizge çoğun rasçılıkты bildiresiz. Men ушул жерде стадион территориясында жашаганыма 57 жыл болсо 3 чемпионду тарбиялап чоңойткон энемин. Апамын. Жалгызбай апамын десем. Мына өзүмдүн семьямдын атынан, ошо балдарымдын атынан мен сизге ушул сарпайымды кийгизип коеюн. Kimine koy böyle. Sarpay kiyip эле жүрө бериңиz. Başımızdan kalpak üzülmesin. Dayım sizge ömür versin. Sağ salamatçılık versin. Nereye çevreye giriyor görün. Allah Teala nasip kıla hoşka geçin. Gelip alıp hoşluk duygun balığı. Sübhanaliyev Atavaz'ın Abdullah Koçaken. Жалпы uzunluğu 750 metre. Kengirliği 78 metre. Asfaltın kalınlığı 9 santimetre. Ketken karajat 12 milyon so'm ketdi. Bu jerikepli bücjetken. To'liq bir жағында лотоктор qo'yildi. Bir жағында trotuar qo'yildi. Keyin o жашоочулар көмөк qo'yishdi. Shu жағын жылып бердик. Депчи boshqa qo'yib ichib ko'chib. Bu yoqda yo'l yo'q bo'lchu. Bu yerga cheyin kelib to'xtaydi bo'lchu. Tupik bo'lchu. Ошол жерге келип токтойт болчу, моряки здание мозерге чейин болчу. Мозерге чейин кичинеме бир проход бар болчу. Проход бар болчу, муну артка жылдырдык. Анан моряки үй, могу кам кирпичтен турбайбы? Ушул үй буякта болчу. Могу жерде болчу. Бул жерде анан жок, бул эмес. Мына үй буякта болчу, бул үй болчу. Mo жерде болчу, жок болчу, жок болчу. И тетик үйдагы ушул жерде болчу. Бул жерде 3 үй болчу, 3 үй болчу, 3 үй болчу, жол жок болчу мынакей. Мына ачтык, бул биринчиден Алымбек Датка атындагы көчөгө параллельный көчө болду. Тиги көчөгө бир аз болсо разгрузка болду. Тиги көчө бизде односторонний да. Так bir koca жүрүшөт. Бул көчө двусторонний болуп калды. Мынактан айдап туруп, аркы кадырга барып туруп, оңго булуп кетсе болот да. Тияктан түшкөндө бул жакка келсе де болот. То есть двусторонний жителдер үчүн. То есть ушул жердеги жашоочуларга жакшы шарт түзүлдү да. Жакшы бул шаң болчу. Элге да рахмат. Элге рахмат анткени моюлөрдү мына көчөдүк да баардыгына түшүнүү менен мамиле кылышып Бияққа чейин жылып беришти. Жылып беришти. Аркаларына до сих пор жылышууда. Могу жерде үйлөр бар, чогуларды алды. Жумуш абдан көп болду. Бирок ошол жер тургундары элибиз түшүнүү менен мамиле кылып, эгер жол боло турган болсо, жакшы болуп койчу, жол жок аябай кыйналдык деп, өзү түшүнүү менен мамиле кылып жылып беришти. Баардыгы эле жылып, сонун болуп колдоп, оңдоп койдук. Кийин бир жак тарабын тротуарын жасайбыз. İçine baş жағында bir 2 снос бар. Мына калган Кудай кааласа тротуарын жасап беребиз. Анткени жана көчкөн деген жаранда тротуарын баш керек да. Ошо тротуарын жасайбыз.